Juventus, Barcelona, Paris. Ovo je lagani Neymar. Karijer je počeo 2003. Od 97. do 2003. Sad je u Parizu trenutno da Neymar. Da vidimo što je ovo. Liverpool 11. napadač Salah. To je Salah, to se zna. Mohamed Salah. Sljedeći. Ovo bi trebao biti Cristiano Ronaldo. Ja mislim da, Juventus, Portugal. Ronaldo. Da vidimo. Ovo je Suarez. Luis Suarez. Za sada sam sve pogodio, to su 3 ili 4 pogođena, već ne brojim, ja mislim da je ovo sada 5. Ovo je Robert Lewandowski. Igrao je za Borussiju, sad prešao u Bayern. Lewandowski. Evo, 5. pogođenog nogometaša. Da vidimo. Ovo je samo tren. Sancho. Kjeri, Kane. Evo, jedan sam forward. 5 sam pogodio, jedan sam forward. Ovo je Luka Modrić, ovo znam. Zadar, Hrvatska. Vezni red trenutno je u Real Madrid. Luka Modrić. Da vidimo. Ovo je Sancho, evo ga, ovo je Sancho. Ovo što sam forward. Da, ove sezon ne ima 4 pogotka za nacionalnu reprezentaciju, da. Jadon Sancho. Ovdje, ovo. Nije to Lignat. Ili Stones, neko od njih. Stones, eto. To je 6, 7. 7 od 1. Brazil striker. Firmino može biti Firmino. 30 godina ima. Alo Costa, kako on? Ejte, me pilit. Znači imamo 7 pogođenih, 2 promašena. Nije loše. Evo, lajkat ćemo. Ja se nadam ljudi da vam se sviđao klip, ako je ostavite like, pretplatite se na kanal. Ja se nadam da ću danas uspjeti snimiti još jedan video, a ako ne, mi se vidimo sutra, do tada pozdrav.